Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani yaliqani bimaqami al-habibil Mustafa salawatu Rabbina alaihi wassalamuhu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi أجمعين. أما بعد فبفضل من الله تبارك وتعالى ننسك إن شاء الله درسك فحسيب أمني فتابة من رمضان أمني زسك قرآن سك مكسك Quran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakinnakum sayatikum yawm nefadreki anaru wala wabanaru antum tuhibbuna fihi khamsa wa tansawna fihi khamsa. Zaitia wanaru rahadini hangadin wanarugua rahadi kita wanaru rahadi mebyum takya naru angadin nasi ziri rahadi bununi tuhibbuna al-makhluqat wa tansawna al-khaliq utia naru roza warwari Allah subhanahu wa ta'ala atana dina naru isma mabota fanatosika Quran itu taharwi wa tuhibbuna al-mala wa tansawna al-hisab utinaru mal wa dinanaru na sisirinaru likunti zemabinaru Allah kaskizu yaumal qiyamah fanatosika Quran itu Nanasika insyaallah iza areki faqih wa nas'alullah taufiq fatilu wa tuhibbuna al-khusura wa tansawna al-qubur utianaru rokamsara mazare tinganaru ni kubur fasana ande ilivena dompete kama sikazia duwe kama sikazio kwa sitia traumsa sitia hana na traumsa nale ifamana na sitia traumsa na sikawulu joti na isfamana makatie di traumsa na hizi sendikimana nga makaitia bahana nga tramusara insyaallah zeulu reninozu bismisibola wada tramfatu watansawna al-khubur adina naruli qabla zeni bena amare sikawulu itia yenginani ustari mnayozi insyaallah biraha wa hizi alezi na kitabu kitano babu fanya za tabia za nakurubiru fuikuwe na karaburi tamu kitano na nani zinchara na za fakara aku watatu no karaburi mdino katika mvato tono mabudetaji skofa rivari hizi mtagarek ni ani urubiru za gari kasi madini kiwe ani makabana na iliveno kongari kullu ni multa wa intalat salamatu
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. Mana pendengar gizi bulan aja ulu nakerkan di mana gijabi atala bagara puri fasalamana fa andale gizi mesidan zengi fu amni fitoa kakasu gizi guano nilaza ulu areki na dentora hizi alivi ni amni makbar atau bakati zialino fa ano le bulanzeni afaranizu mawahiduna al-maut wal khabru sundukul amal rendezvous sikajabi wampayareki fu angana nifati rendezvous sikajabi Dona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amni salamu anniru pamangifasana lirani Aisyah namtanizi ya Rasulullah inmarai kunamku iskuwa zama mangifasa mfasami jamfasa karani mbibiri fusisi ya kara haunamku Nabi sallallahu alaihi wasallam uguwana sedi sinandara hizo ya musmazi mamangifasa ya Aisyah baru berarti ulama rumah dia bik semaz-mama lagi friki mandebi nah semaz-mama mandebi kalau mandi fasana Nabi sallallahu alaihi wasallam simbol kami Aisyah wa non semaz-mama lagi ima jalan nomai doa kuna mezanis assalamualaikum ya nabiya bina zawasika bisalamu ni fidirana angatin ni zikir zanatianari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah biswe inna insyaallah bikum lahiqun zayu insyaallah simet simbola handeha amnaruofu simet wifanus kira divunun jabi fakhabr sama dengan nani foto nizu sunduku na amal nizu watatraksi ni asa karena nitseki mana watatraksi ni abdiran seksa iska maranai 1000 francs 5000 karena yang koi zuam sika zana kurbe asa sika jam midijo sola midijo fifia zana midijo zikr midijo asa sahatot seulu mi bijo ni sikulo sika mi bijo nagaja ulo sika mi nikatama sika fu plus ni asa jabi sika to sika but is to the gozu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heni to mi asika zana kuruberu isika mitia alis mitia ustare Falernano angabuni fotai no kula masya Allah lazim isi karazam fotai nakati bato wangatin ziri no kuwa we bana barak fotai gua kabar nakaza lai bana kustari zamuan hati no jangan tincang tiri komandi fu masya Allah klimatizera tiri komandi fu bato gua klimatizera nang kabar prepari le raja bitano kustareno ngatin tamu hangan mo makalayin kuam ni khabr prepari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam izin ulama tuba liman adda khabrahu qabla an yadkhul sambata iro ulu zem prepare khabrnani aluan ni hibirani angatin ni khabr prepare tisu anu manende yang ngabuntani to bangatin zirfa amarihani mas masihan dia ngatin kibuntani Sebab difufu mengabuntani di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanaraki zinibuna ngamru sahaba wehena romo kurangan tani tamnakai la ya Rasulullah zinibuna ngaku
kurangan tantam nagaya na Adam yanaruyan aku nabi tamshi farhan ala dhahri wa ghadan satanamu ibatani nana nomshesti mivua mandeha mandiendia taezana nagai wisfa amareno smechmuwandri anatin kibunagai então natin exercício foi kabri kaza duswata ni exercício kaza rikiana ni fanyangana tano ni dunia ti manangarek ihana ngafangwe ni manangarek ihana ngafantil usinya kam zajirnani sulis manangani masya Allah tamvat dan lagi itu manangarek faharu lerang kita faharin sihnya ayam bulu kita aku faharin zina dena nyasarah yang dalam urusan yang dengan Nisan baga to hotel foi direct faharoi. Sangatin zero ni hotel na to yu leulo ngatin hotel ni kustare manito sangatin tanan. Sam nagai madila terare ya di vaneja bifi. Zau vatu kuzano madila terare kamba to wang nakati ko papa zala wese. Amezem sambrane ti una insana. Hotel na warg masya Allah iska shambra klimatizera kustare berarti zaina de nasara zampu izin nagai kene ko ulo afa me dengan nai ayana fu manyana kam saram dunia ti tas mandalo natin zir ya khabar zaidi dengan aku amari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha leremisi mangagi nabernaz ya Aisyah ibni Marwan ya Aisyah zaitan umarak Aisyah lan fangai karena suranat surat umarak Aisyah lan fangai simbulan awam hajil kalmarad ya bintan nas kayin warit ino karena ikaroon forma sa barang yang Aisyah rekina kayu dengan zama rengi kala wakila ngatin di masjid dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam manganu bayanani manganu mawa'idha ngatin di masjid fakih barakai jabim sangat-sangat na vudu jabim nihin nakai sampai tak orang ani di sarap lasin ni darsin na plasin mawa'idha yang era nem nakayo lefaleran zambo ka masjid kara zain sinare ngira era unas boga di masjid kaminya de ise ko leran zami boga masjid diware tinakala Aisyah bulan atamnani wedi au dinon sutra alakari al-maut sarobo fu isfafadesi kaza dusun zirno fafadesi kaza dusun zirno ani fasa ngamuhiri na amare kankarazu litiziu fazuo mnamzaha hizi kwa masumzahafu zisti plus fanukonofu dengan memandago gazoro mangalla hadi leuno mila ngam novo endo to example diri ganti no asoma mira mnani afna midira ide no tostan jiste no plasin lahad sisi nan wea yeto aktaktilina gai at frigideira at primtisi jiste lemas nom zahaizi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iznifu lana al-qadr imma an yakuna rawdatan min riyadil jannah qabri libena nuiz na'izu jardin anisan niru jardin di jannah au hufran min hufarin nar na'izu lavaka anisan lavaka gara-gara jam zaitu kabur di mana preparei tizu bau jardin ini sendiri jardin di jannah baleran ni
anzili mga la penetrano ya razulitano lasino amne janna midira kabaritan masikatiri nazar nalala kazarne di ang atino zera tayav Quelle aregwe motu civita neno fatiri disfatiri non vuole tiri ua vuole chi bego gusto guarda nota san combate che fu che atau esercisi fu kabari oh sisnamano Nabi sallallahu alaihi wasallam izin pulang ayat ba'ul mayyit salat yarji' ithnan wa yabqa ma'ahu wahid izin pulang ulu ada bini ramar kamnani rahati malinani la famina irunamani reki asan aruyam nani ni puti mali de la famille ni puti Lera hareki petka mereka menoli asabitano vision asabitano yukuan hari manggala inti anzeli masya Allah galanya kita noa bogos hizi soranani harat sini kibebe fat yang tanganan perkara jam sini prepare le tizio khamiliyo wakazalikiana sarangan ni tahu zenananga na nahirina wana Nafisa bintu Ali rahimahullah rahmatahu alwasi'ah nararmari bijabnere kinani nikaindo doktera na mizaha hizi na itais peblaluata doktera ni ulanga ya Nafisa minana senti kiano kasubita kumtano amnyano peblaluata di Nafisa rahimah Allah rahmatuhu alwasi'ah Sebenarnya kurangan dokter ini dibilang idan ya doktor falaysa li haja ilik Squazi kurangan no dokter dengan zini sifasi serah ameti ilakwa no Ini ulang dokter Izni pulang awe anoni pulang afa Sivitano mitahazau Izikuwa za sinina zandeki manai misfaani misi areki mahavita mtahazau ata za sinina ambilaza yake fazahitano yu istam doktera ini fema mujabi zana gata kamni Allah subhanahu wa ta'ala we isi angala roh nakai afasuwe zau anate mnififieza kezayu mifii So niane galanzayu ya doktor sikurangan ozenya ama hak fifieza na kai kewe boga mnakai fudu na kama nasiba Biswa sivita non tazami hal na gaizyo ano mudia Doktera ini ni tambo tatamnani hiyo kundaki pangambunian tenga ulang ditahan apa ini komandiza dokter Laude semua itu Alhamdulillah Nafisa Sebenarnya lah alaihi tamnanya hari ini Sebaik orang mati Faiz maita hari ini nani karaita ni memahir fu iznanjira kajen Izni bulan akan brojenya gue agar dinaruna bakaza ini venga ku amnya Maria agar dinaru Roshi Nabi, Masya Allah, nanti naga dilaro, dilibeni. Nafisa bintu Ali, iskamarandeng fitafal jurizim todol Quran, nanis mit janatin ni kabrio isi mamaki Quran. Fasibitan lewe asa, zeatoni, haminon kabrio. Prepareni, zifa prepareni, wani famakina Qur'ani angatinyo. Iska maranay bitafaja, Nafisa andesin Qur'anan, angatin khabriyo izi mamaki Qur'an. Masya Allah, pa-instaleni ang pubi ng tiba ngatin khabrna. Fa-apetan klimatizer ngatin khabrna.
risanova tono rikapina dari kibilang atau karakiri atau ni mama mfutuanga zuri swazana ni ada nambati falisi nagati kwa preto mani kaheri mama ifa mamuri kapina kiduru kufandianga jabi avuri karaingwa na toni nafisa prepare kamera mieza hakuwa asanojaga duniati alatun khabrufu ya besani hoje me fui, hoje minha opinião, futuro das imensi ideal. Sahabat Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iruul izay prepare kabarku aluhan ni dinadu angatnya. Kasi hindi gawin dola ba kabarno bago filera angatnya. Andi sa conference pera rekikian mo Kazi asafu bibaki raja ini insyaallah kiasa yumairiza insyaallah semua mezani Allah subhanahu wa ta'ala kalitini iman saya ngasihkan apa zaman Ramadan di insyaallah bakarayo to sika mamenu khabar sika hasarana anatinyo insyaallah yang sika mami ada zidi sika anatinyo وتحبون الذنوب وتنسون التوبة tianaru dambi adinganaru fagata apardumani Allah subhanahu wa ta'ala adinganaru lifikudiana ami Allah insyaallah amares namanui wala takhulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah واذكر ربك إذا نسيت وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.